naimbag nga orasyo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kuma, tanaragsakan, nasalunat kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na hello mampay kini Carl Jim, ni Belinda Ramos, kini Lea De Ocampo. Kastoy man ti surat ni Pagayam Gusto. Dear manang biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Kat sanda lang ag sinungbat, no di kat ag kinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ibusan day na nakang ang rag-abuot na! Anay ako ti buko, di mo bukotan. Anay! Ha! Di ko na pawan ka balak? Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw? Siyak tayo nam. Siyak tinaibus ti buok na. Inibus na ti buok ko. Nag-ingpis lang arudan. Inandanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya katnusika. Awan respetom kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat ti kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti isurum saan. Tas ikamati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ti buok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiyama. Ha? Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar ti yaw. Agpada kay apapaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Dagan yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw? Pagmulta kato'y awanan bain nga asawam. Ha? Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon kaw. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo at pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan ti sunya. Ure kaso no aramida ka diya mo ida mabagbagan. Aga pa da mulata. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtaanganan. Misulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga road. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kanti inam. Ha? Anya nga iti pamuspusan anday. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapnawa ng dagchichismes ka nagkikino to babae. Ay na, alam mga rod antay. Ay habaw, day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na naimbag da ito'y kaanakan para kadagiti babae. Da ito'y nga ramidan tayo kat para matlaan ka da tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pakakumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman, wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan, kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti deta, pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta, agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat ag sulisit tad nga panawan. Man o timangtad. Nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano ag sulisit kay ti kwarta. Ay na di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo abastag dawat latan.
At darami din tayo tapno maawis dagiti tattawa magtad iti tulong. Ha? Anya nga darami din tayo, ante. Anya? Agkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose darami din me. Project me kanong nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wan agsulisit. Kantaan me kanong isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay, aw magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wan puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Ante Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kwaman, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak ti mang kanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalaingam. Tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da. Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan mi idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agap-apan? Wen na tama kumikumdan ama panagkan kantay ti tunggal balay. Dagiti sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod. Ay barang agnanayo na nati kasta. Tapno awa na daga apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, ikaw, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan me kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kana agaramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sige, may sapay a kanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sus. Unngag paisaw. Nakapadlak mo tiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang aja trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa iti naurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak. Adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. At dagayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim mau. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na,
agbayad dagiti umay agsumpa. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo mutin Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamaysa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matin kanya. Sige, tata, buwanat. Ano. Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan ngagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsala tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, wimain sa... Ay, sus! Naudikan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Jak masurutan din. Basta kulagit kayo lantan, Oranya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wat ti bagi. Maundat dagiti nagkurarat ken nalukot nga orat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaundat ka dagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, jak makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam mo't saritaan na kasta aryang. Titulagan, kat kastoy. No ada. Basta man, Jack! Alak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaiso. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kan kasta unay ti kimbut ko, idi nagsalsala tayaw. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanugat. Laglagi pa niyaw. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itadyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapon nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May laing, wag may siya kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isurunak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, aduyan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mo at nanasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo.
apay ngay akasta ka ipagsunya, ipagkapay mga road. Ngam apay ngay, ta isalsalumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Horay siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rodmait. Nga saan ngagbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw ngagkatugangan. Ha? Awana, hindi da kay kayatan nakadwa dagiti pada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpiman iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Dagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko dayta. Tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, baryaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdama, tanay busaun. Naluto kon, tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko iti nakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apagtagilakwan iti merienda. Alakastan to'y pagayam mo gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang! Biyanang! En your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin.